Assalamu alaikum tуугандар. Бүгүн 4-март. Биздин 2020 ноябрда жүктөлгөн контейнерлер кечигип атып, эми дагы бирөөсү келип отурат. Азыр чүрөбүз буюрса. Буюрса мына ол ачып атабыз. Менен чалышпай баштадым. Жакшы да, эме да. Керек знаменитый болосу. Bismillahirrahmanirrahim. Açtık buyursa. Hazır birinci apalkalarını alıp, divanlarda alıp, anan maşinalarda düşürüyoruz buyursa. Apalkalarda düşürüp bitirdik. Hazır bir lift portayı da düşürdük. Geldi az buyursa. İçinde divan, onday emeler, kir maşinalar da var olacak. Apalkanın o грузовикке жүктеп атабыз. Burada apalkalar 2014-2015 жылғы Porter lift. Üstünde tenti var. Артымандай отырған түшін көтіріп тұрған лифт. Коробка автомат. Сондай дисктарменен. Бұның бампер фаралары бүт машинаның içinde. Сынып қалбаш үшін чешіп салып қойғанбыз. Аз есі өзі чоғылдатып берсе бұларды. Малдаған бір қатардағы Porter шықты. Аны өткенде татылған видеода комментарийға сүдіребегіле, анан ошончо менетменен келділе, анан кейін бирөөнүкүнө чыштыңар дейт. Эми ошол сүдүрөбөй көтөрө турган кара болгондо сүдүрөбөй чыгат элек. Бердин болушу ушул да, анан эмне кылабыз? Биздин бул темада кимди күнөөлөш керек өзү билбейм. Ушундай. Бул алдына кичине Porter bolçu özü. Botlar az içinde. Şu düşürünü ulantabız. Katardağı bir Porter çıkıp жатат. Balonlar tağılı elek çıkarıp da içinde tağılı elek bolçu. Ошон үчүн эми али комментарияда интип түшүрөт, антип түшүрөт дегендерге эми ичине жооп болсун деп айткам. Башка түшүргөндүн айласы жок. Eğim az balondan kadayız. Bir ton 200'lük bongo kaldı. Apalkalarından. Bumper, stop toru, faraları büt var içinde. İki Porter biraz da çoğaldı açar da bir Porter MG apalkalarını hem anlaştırıp çıktı. Bir bongo kaldı adı verirse, bongonun düşüyor atağız. Bir ton 200 babışka bongo. Bongo bir ton 200 akıllı maşına alsın. Bu döngölögü atayın jeli çıkarılgan top başı kırşası emege vagonun üstüne teyip kalbasın dep. Fara, bumper aldığındağı bütün emeleri çekilgen. Aların bari kapot, hatta faraları bar içinde. Benim bongoda naborotlar yazmalar için. Avardım naborot bunu. Bir ton 200 bu budka.
ошондо биздин апалкалар калды. Апалкалар Бонгонун борттору, Бонгонун будкасы. Мына биздин бүгүнкү түшкөн портерлер. Бул портер 1 тонна 200'лük. Бул дерке лифт, арты лифт портер. Артында биздин майда чүйдөлөрдү жүктөдүк азыр. Абы бала. Мына грузовикте биздин дагы бир портер. Апалкаларыбыз бар. Бияктагы автовесига түшүп, анан ошого жараша растамашка кылабыз. Ичиндеги вест чыгат. Ошол туугандар мүмкүн болушунча тартканга аракет кылдым анан. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karakejinin kataluşuları. Mına 2020 yıl küzde zakaz kılgan maşinam keldik. İçine zaddeşik olup kalıp. Maşallah mına bu karakejide işlegen akalarga rahatçılık bildirem. Aziz aka, Mirbek aka, Oşto'ga Azamat Birat, Bishkekdagi broker Manas aka, büt bardığanlarga rahmat minakey. Maşina taza eken, moshniy. Men o'ylagandan da yaxshi chiqdi mana. Alhamdulillah, yaxshi mashina ekan. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ishlating, duo qilib qo'yasizlar inshaalloh. Mana salondori ham but toza 2014. Mana multirul but barjog'i yaxshi ekan, maşallah. Mashina juda toza. Rahmat aka, sizlarga ishingizga egilik. Alloh taolo rozi bo'lsin. Dag'i Allah baraka beri işingizge. Yaxshi ishtaginglar. Ellarga qarag'im kelib o'tadi kichine. Nima? Karakejiga zakaz qilib, mashina zakaz qildilar. Büt ishonchli imonli baldar ekan. Men o'ylagandan da yaxshi mashina keldi mana. Toza. Родной краска o'jog'i mana büt. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ishlataylik mana. Salonda o'rnagan bir ko'rsatsam bunaki. Multirul Родной probegi bilan. Rahmat aziz aka, Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa. Porter, Hyundai Porter. 4WD. Artqanqı balondorу dagın алдыға ұқсас 15-ші размердегі, бирок односхатник заводской. Нарашкалары жасалды. Бұл обычный портерлерден bir крючок кыска болот, заводской. Мындай крючок. Примерно 40 сантиметрдей. Üstünde plastik su girip turgan anda bagajnigi var. Arka camın açılır. Sırtlı görünüşü. Arkasından onlarday çok dönmeyen bagajnigi camı açılır. Altı stopka mexanika. Мынау передок эмен алдында да кошконго 4WD болот. Постоянно эмес. Кошкондо подогрев зеркал, подогрев сиденья бар. Азыр мен пробегин көргөзөм. Так, пробег 45.337 километр. Азыр мен жүргүзгөн жокмун, замокташтым, ошон үчүн чек. Мотордун майы, аккумуляторлар жанып турат. Алар өчөт жүргөндө. Так, жерден немели
электрический подъемниктер, электрическое управление, зеркала, таза içi. Машина болгону 45 000 эле жүргөн. Өзүнүн штатный магнитоласы, AUX бар. Бул чытыры болгон үчүн буларга атайын механический эме. Подсос, биздин өзүнүн сөз менен. Кондиционер. Бардачок. Шундай.